Woi, ngerok kesini. Oh, Coba. Ora ibu sekolah diajari malah kok cebang deleng. Wes ora. Kon sekolah aja malah ngerokok. Ngambek. Ora kan emak. Wes diwarakan lah sepiyo banget kon. Laporan polisi kok. Lah ya terserah kita mendidik gak ngajar kon. Entah bener kok malah ngerokok. laporan polisi. Lah sebar terserah warung manira. Awas lah, wong sekolah jadi bener malah patus gombol baik. Ma, kita dari tabak Pak Guru. Lewat tabak iku. Ngerokok di bari sekolahan. Lah sirane be maning. Biangu saya ngerokok segala. Apa mana nyawa kita kon? Lah dina duit kon gantuk rokok ta. Iya. Merana juk maaf kan ning guru nek kajora. Mana nyawa kita ta? Kira siran si makoni puji sekolah nek. Ngamplong pian. Tukang guru dira. Ai. Dan malang pang sekolah nek gede-gede. Merana kan juk maaf kan. Oh, jangan. Assalamualaikum Pak Guru. Ya, keleman. Ampura Pak Guru. Kalian maling, Cai. Kita mau wadoli emak. Emak ini marah-marah nih. Marah-marah. Begitu makan Pak Guru kok orang wedi-wedi kan. Kita nih kan ampura kan emak nih Pak Guru. Oh iya pada baik Pak Guru ngejuk kampura maning ya. Pak Guru ngejuk kampura maning. Ya salam nih emak ya ngejuk kampura maning Pak Guru nih ga. Udah apa-apa udah senteng udah diwong. Udah di wong nih. Udah apa-apa nek. Emang kita lo doang. Lah ya maksudnya gue udah ngerti ndak aja urip bereretan. Gue rambut tapi bereretan ndak. Iya. Ya, wis. Iya. Ya semua perbaik. Pak Guru nggak maning. Konon ndak uripe Wes di ampura nih. iya wis kampura. Ya wis kampura teh. Salam nih emak. Ya, wis salam nih emak. Wis aja maning-maning ya. Ya. Wis tadi rokok. Lah biar aku hajar